Nteto ingi na ande akariba kithoka Nyaki West gicigo kia Imenti North ni baandamanite ni untu wa kuthuka kwa njira ya junction gwita Rwiri. Akariba na Muthuruju munene ni baingite barabara iu na kinya kuanda marigo bakiuga ni batejaniriirwe ni borite mubunge wa Uraim Daud guchumiria na kubathithiria njira iu na wakiariria untu bobo mubunge Daud augite na kuthingatira barabara iu iretengeri milioni 9 cia kumithondeka akiuga na kuthingatira kenda kinya chiongerwa. Mwandiki wetu wa Tito Muthuri Muriuki no ina ripoti ja. Muthuri na Arua akariba kithoka bashumirite na Muthuro na kuinga barabara ya kuma gwa Nchege gwita junction ya gwita Boruiri na gitumi na nditi kingi ni kwithura ndwaje kuthuki mono gitumire kuwe kuthotho kwena mitino mingi na kinyanzo kuthoba gitoturo iromba reto niki MP wetu Rahim Daud amenye jiraje yendene constituency yawe ko ethire ari umwe okipa mbere kwethira akimenya jirere ureka thithwa ibatigendwa ingeche weta kuwa jesi na MP betu bamero ura beta kuwa jesi mbunge na aria ende batutethia tubaria para babatere kwethira batethagia ba constituency ciao ge primary school ciato na ciaja kote primary school eta Arusi ana baile kabathatu na rato Arusi mwana irobo geaga kwijotwira pore oni akwenda kuga ito etafenda people cia weshimiwa no ntorato rusa mwana irobeja gwikira bumps totetera kurwa pore kaire pore cia itetethaiya nkarikania one day one time baraba ngare ya senator wetu uturika taidi mari the following day njire une thondekerwe batu tuli atori bantore na kuma Moyale, Marsabit, Isiolo, Meru, Nakuru, Nairobi, Mombasa. Uteanto kwenye kwenda Porto ni haja akere. Na tuije ba section ye 3 kilometers kaenda ivatroe ya Kera. Batwe ninge itore ya taxi. Batwe itore ya taxi ke utoma barabara kuma junction Mwangaro ile tiombo koloke kai mtu kinyo mweno Mwanga batwe twetere miundene yantu twekinyanga mingau na mpempe batwe tukuria gito kanga no to bametarwe ntuko bikibiki ere aria etwekangi gutwekanga na ndia twagitie kethira tutina munene ogo tutongeria kethira atiumba gututhithiria gintu ku 14 batwe tweta twamugere obisi tumuiteku kuringana bona ndi ibaite mukana rwangiro barabara rakera rwantiwe 14 mbetho bakithondeka barabara iji baketho bakithika mathagari ya Nkuruki na kinya Nkuruki kuromba mubunge Uraim Daud twagitonyera gena gutigira ntonya kuthondekwa batu tururia impie tumire barabara iji erega kugita buria erega kwithira eri ka section ya kuma kwa Nchege gwita junction ithire tipati ekena na mbiko ni chikuona nene ekena tukerwa ne ekera ni ata gwakarikire batwe we are fighting the person who is in charge of Kera in Meru County. Yes. Bado tuluga mtoto tukwendeta no mtoto tukwenda ku transfer vena kuntukuge kwa 14 days only njire thiro wako vivia ketha thiro wako vivia tukamugera ofisi newe na kumbuite onde mukojo kumenya live na nekari mbia cyo cia location 6 million ila nenkerwe tokaenda kori na ikirie allocation yetu ina mheshimiwa ikirie allocation yetu batwe Mbeche na barabara na Mbecha na Mbecha 2023-2024 February 2023 na negi around Mbeche nyingi man ina tender document ikona keman bodo thirikari tonto it's a public document na kuma gitaruru onde jerewe itomba tegerwa itomba kuthithwa antoba ntore bora yatire Mbeche rechi advertise to February 2023 cha barabara iji inachi etere ende Antonia we mbunge Uraim Daud agitokia augite ati kuna milioni 9 ona kinyiketha kari ibaregete mbeca iji bakienda barabara thondeko bwega, lakini nimepata fununu kwamba watu ya hapo Kithoka baadhi ya wengine wamesema hawataki hiyo 9 million, wanataka 100 million. Sasa ndio nashindwa hiyo 100 million wanataka ni mimi nilete kutoka wapi? Total allocation yangu ya Kera haipiti hata 50 million kwa mwaka.
ni 45-50 million kwa mwaka, na hiyo ni ya Northimenti mzima. Araugite nandi kiria getera ni gutigira barabara iji ikubekira makuma gikera yetagikena nikenda bakuthondeka iyo ngwa. So mimi nitangojea hiyo barabara iwekwe kwa Kenha, ifanywe transfer. Tumeongea na wale wanashughulika na hiyo ministry headquarters, hata nilikuwa na PS juzi na wamenihakikishia watafanya. Nataka kuangalia kama nitaweza kupata CS Chirchir, kama atakuwa na pesa extra ya emergency, basi wanaweza kutupatia wafanye hiyo. Muthuri Muriuki, Wari Juma, Mutrio Kangangi.